Kolasib Vengthar-a UPC NEI General Conference nimin Pathian biak inkhawmah Pastor nemngheh ania. MP inthlan vuakvetah Kolasib District Executive Force Kolasib Police Stand Ruihhlo te hrang le dan lova bungrua lakluh an man chu cheng nuai zahni somthum pasari chuang hu ania. ZPM hruaitu Prof Lalnilawma PHE Minister chuan tuiah harsatna kan tawh mek thu soi. Thirtute chibei ule Lalnilawma kania Chanchin Thar ngei thlak chunzomang. Kolasib Vengthar-a UPC NEI General Conference nimin Pathian biak inkhawmah Pastor nemngheh ania. Kolasib Vengthar-a le diakon Pvt.Ltd anthlen trom General Conference hian zirtopni le inrini khan ro rela ni a he huna hian an kaushan in rel bolna le in kai hruaina dan enge mozat siam danglam ni in General hruaitu inthlan nei ani bok nimin chawhma inkhawmah Pastor Thoklai Pathum Pastor Jacob Larem Sanga North Mizoram District Pastor C Zoram Thara North Mizoram District le Pastor Lalnilawma Zote Barak District chu ordination license nei torin Reverend Rin Sanga General Superintendent UPC NEI 200 nomna thotiam tirin anemnget ania. UPC NEI General hi district sompani Mizoram chunga district pangale Mizoram Pon district pasari ahuama General Conference mangtur hian palai inziaklu zaruk som pakhat omin India ram chung baka Rampon Myanmar Bangladesh le USA changin palayan oma karkalta ninga ni zan changkhan chan ania. UPC NEI General Conference hian Reverend John Overton Maryland USA to speaker ania. Nimin Khan Mizoram Assembly Speaker Pulal biak zamale Deputy Speaker Pulal famki matepo in UPC NEI General Conference hi anman puyane. MP inthlan vuakvetah Kolasib District Executive Force Kolasib Police Stand Ruihhlo te hrang le dan lova bungrua lakluh an man chu cheng nuai zahni somthum pasari chuang hu ania. Kolasib Additional SP Pusilal sodan hen changa kan palai thu adon danin Mizoram MP inthlan nei ani dona wangin Election Commission rahman na angin dan bot sian na veng turin Kolasib Police chuan theito pan cho ani dangjong ai ulokzo ka ven himna kalpui ani baka dan lawa chet na om theite ulok taka ven ani awangin March ni khata changa April ni somparok chung khan Kolasib District chunga Police Station hrang ten zu le Ruihhlo te hrang heroin gram za somni pariat rakzu liter zathum som sari zubil lai liter sang thum za sari somthum pariat sabzo liter sang ni zathum somruk pali beer liter somni pali le dan lawa bungrua che hrang an man tling khom chu cheng nuai zani somthum pasari singret sangkwa za man hu ani a MLA election vuakvet chunga thilman te hi Election Commissioner report zel ani bok Kolasib District Executive Force DEF te hian dan lawa Myanmar ko valaklo bek sangkha za sari somkwa an man boka hei hi cheng nuai khat singret cheng nuai za somriat asing khat zanga man huwa chhut ani bok hengan government hi dan anga chinfel turin custom department an pe ani hei baka hian police report alan danin MP election vuakvetah aizol DF in zu le Ruihhlo baka thildang cheng nuai za somni panga singkwa sangriat zanga somruk man hu an mana lunglei DF in cheng nuai somthum pahni singkhat sangsari somthum panga man hu an mana champhai DF ten cheng nuai zara somsari pathum singthum zathum somriat man hu an man boka seha cheng nuai sari singli sanga zakwa somni man hu an mana longtlai DF ten cheng nuai som singret sangruk zakwa somni panga man hu an man baka India poisa cheng nuai ni singruk sangkwa zanga le som an mana Burma poisa nuai zani so pathum singkwa sangthum India poisa cheng nuai riat singa le som pakwa man hu an man baka silai mule magazine an man tel bokani mami DF ten cheng nuai somthum pakhat singkhat zani somriat man hu an mana serchip ten nuai som parok singret sangthum za panga man hu an mana nathel DF ten nuai ni sing ni sangruk zanga somthum man hu an man lain khozol DF ten nuai li singret sangret zani somnga man hu an man boka saitwal DF ten nuai som pali singthum za sari somni man hu an man bokani. ZPM hruaitu Prof Lalnilawma PHE Minister chuan tuiah harsatna kan tawh mek thu soi.
PHE Minister chuan tunlai hian Mizoram hmun hrang hranga tuiah harsatna kan tawk mek ti soin hemi kiang tur hian theitop kan chua department lampo an ha thin hle chhun le zan zomin Pathian ni po soi hlei theilawin rim takin hna an thok thina kan lui tui tlante kan do tangai ti soin PHE Minister chuan tunlai mi thanem ngai ten kan lui dung te thian finance natlang thina mi puite po kan bol lo peidana film khur le zwal kan ngai ani tui hi kan nun na hnar ani ti in kan lui te alo thiang lim jok nan bol lo kan som bol dana po hian mi puiten ma kan son angai thu asoi ni Professor Lalnilawma chuan ZPM sarkara chuan na achatur ani thu soin kan na tho achatok lo ani poin mi puiten min soisel tur ani a kanin en le tanga kan siam thale tur ani atha zong in soisel ne hi chumi to point kan pom thiam ve kani atia ton na ya an party mi le sergeant katin na an han thok ve thin thu soin Professor F Lalnilawma chuan mission katin departmental work supervisor and rot tiang zong ten min soisel tu te hian an lo ti dan ve kani a athok tu ni lawin an na tho hi kan en zok tur ani a thalawani chuan kan soisel mei tur ani ti in politics ani awanga thodik chan ve manga in be top se adu thu asoyene Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC Bultomin Congress Party mi le sa enge mozat chu voin chundar khatvel khan Chief Minister Office a le khathelo tumin an kala police enge mozat CMO gate bula an lo pungkhom Gate bula hian hun mangin MPYCC hraitu te chuan Dubai lama la chuan zela ral te in February ni somparuga Mizoram sarkar ne na Mizo no pang kumtling lau housemate ta na hruaite Dubai jail an tan thu asha tirti soin ma se Mizoram sarkar in a benkhon lawa YouTuber pakhatin la chuan zela akom nu a Mizo mi puiten kan hre chawa khovel ramro puite chuan an mi le sa te an chan na sa a Mizoram sarkar che dan hi kan du lau an ti MPYCC hraitu te chuan Mizo no pang kumtling lau passport lem siam sakathon tu agency te chu Chief Minister te chenna cholmun an ni thu soin kan Chief Minister in Assembly House a asoi pial charchar an ti a cholmun mi ni ma se dananga achung action lak ngei kan phuti in action lak ani lo chuan ma an lak zel tur thu an soine Dubai Mizo no pangkum ting lo harsatna tok le alo boy pui tu pula chuan zela chu zang dom na pengei turin MPYCC chuan Mizoram sarkar an phutani MPYCC le police te chuan hun reivak lo chung anin nor nuwa Chief Minister in ama mutura mi somlu aphala wangin anin nor zui lawa MPYCC hraitu te chuan Dubai thilthlang chungchang an phut te Chief Minister Aziakin an thelu tani MNF Senior Vice President Dr. Lalnilawma chuan Lok Sabha MP inthlan nei zota ka chak anin be sei thu soi MNF chuan voin khanan office a chung in comment manga thu soi tu MNF Senior Vice President Dr. Lalnilawma chuan Lok Sabha MP inthlan nei zota ka Pathian puina in chak thein sang tak an nei thu soi MNF Senior Vice President chuan Zoram dung le wang fangin Mizoram chung MP inthlan na turatan an campaign chuak vek thei ti soin kan campaign thona a mi puiten min support MMA MNF Campaign Directorate le Party Worker rim taka thok tu zongzong le mi pui MNF support tu zongzong ne na lom thu ka soi Pathian zara chak thein sang tak kan nei ni ati Dr. Lalnilawma chuan MNF in an sarkar chunga until lo ti thatto te Health Minister ani chunga ramle na mi puitana changkai tur alo ti to te soin Mizoram State Cancer Institute MSCI tan theitop kan chua Japan International Cooperation Agency GIC 18 and Changopin Mizoram State Super Speciality Cancer and Research Center MSSCRC Zema Bogadin Turati Felani at Chengway Belt Sarilai Loan Agreement signed ani to ti in Project Liantham MNF Sarkar Hunlaya anti lotling thei chu loma mati thu soyane Champhai District Zaukothar Kholoma Atokin Khan car accident Zaukothar Zing car in Soizoi 10 car accident him who in car nuai hian driver ninge tur vanlalnghe na son of a chairlian na Champhai Venglai zo thi mu ani car accident hun omang hi sha the ni lawa car omdana changhian Champhai lama changa Zaukothar pan mek nia rin thei thu a omani car accident hun omang hi sha the ani lawa car omdana changhian Champhai lama changa Zaukothar pan mek nearin thei turin a omani nikum sangni somni pathuma changa sangni somni pali April changa February chung khan Mizoram tlo tu khwalzin mi nuai khat singkwa
sang ruk zariat somriat an oma chung jing mi sang thum zali somthum panga te chu rampon atang local foreign tourists an ni a rampon atang Mizoram tlotu zinga USA khwale tuiah an tam berani Tourism Department tarlan danin kumsang ni somni pathum atanga somni pali chunga Mizoram tlotu khwalzin tam ber chu ram chunga atanga kal domestic tourists an ni a mi nuai khat singkwa sangthum zali somli panga antlinga me sangni somni pathuma khwalzin an tambera mi singni sangkhat zathum somli pakwaten ram chunga changa kalni in rampon changa kalmi zathum somli pasare anom thungani nikum matsa sangni somni pani changa somni pathum chunga Mizoram tlotu khwalzin songsong za chu mi nuai ni singni sangni pariat antlinga chungjinga mi nuai ni singkhat sangra zali somnga pasari te chu ram chung khwalzin ni in midang sangthum zonga somnga pakhat te chu rampon khwalzin anni rampon atanga Mizoram tlotu khwalzin singa USA atanga kal khwalzin an tambera kumsani somni pathum atanga sangni somni pali chungin mi sangkhat za somruk panian oma Japan Australia Israel Canada UK le ramdang atanga tlotu khwalzin anom bokani heti laihan Mizoram Sarkar Tourism Department in apom tour guide mi somriat pakwa nom to a chung mi te chu khopui ba ka thingtlang mun sang mi te anni methamphetamine thathem tak anman in rinni ni somni pasari thali sangni somni pali zandar kwavel khan Mizoram Police Nuai Special Narcotics Police Station le Assam Rifles tangkop chuan Salem Veng Aizola methamphetamine kg khatle gram zakwa pariat an mana met hi hrang chuan ki ma kum somni pakhat thinglun khwa mami district tuna Salem Veng cheng mek ni inchal ni na changam man ani met kg khatle gram zakwa pariat hi cheng nuai somni pali point pariat hu in an chuta hrang chuan ki ma hi Narcotics Drug and Psychotropic Substance Act 1985 Section 22C manga thubai siam sak ani khati zong kha Chanchin Thar kan puan thei chu ni